Welcome back. Tadi aduh macet mah minta ampun pra. Sekarang kita udah sampai di daerah Jalan Cinunuk menuju Cileunyi. Macetnya minta ampun tadi daerah Cinunuk. Gila. Punten. Iya, dasar mudazir. Sana dewe. Ini kawasan Cileunyi, Bre. Itu flyover Cileunyi. Cuaca alhamdulillah cerah. Mudah-mudahan secerah channel gua. Buat kalian yang masih station di video ini, aku ucapkan makasih. Aku doakan kalian sehat selalu, bahagia selalu, dimudahkan rezeki, tercapai semua angan-angan cita-cita kalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Cuacanya cerah banget. Biasanya hujan, jam segini biasa hujan. Gak kayak minggu kemarin, hari Sabtu kemarin, waktu sorenya dari Bandung sampai ke Limbangan kehujanan terus. Ripuh kehujanan terus. Capeknya minta ampun. Ditambah macet, bikin badan pasiksak. Cek. Punten Pak, punten.
Hah? Budiman dilawan.